Pozivam predsjednicu Republike Srpske, gospođu Željku Cvijanović, da se obrati prisutnima. Bosansko-hercegovačkom saboru stavio je u službu pravde, istine, Manjaču, krajinu, ali i karakter naroda koji na ovom području od pisca, čemu su djelimično doprinijele političke i društvene okolnosti. Evo braće, evo zmijanjaca, po zapisu Milorada. Evo zmijanjaca. Evo mene Jope s vami i među vami. A za sve one, a bez Belđim, slavnom sudu. Jer mi je izdio čitav njiv kuruza. Ma tužim ga i pozovke šalje. Ja. Evo mene, a evo Jope. I ministar unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vulin, koji je... Ajoj, sad ćete vi uživati. To je srpski svet. Ne preteći nikome. Stvaramo zajednicu, stvaramo jedinstven politički narod. I narod koji ima iskustvo Jasenovca i Jadovna i nema pravo da dopusti da se i ovoj narod koji ima iskustvo Jasenovca i Prebilovaca i Jadovna. Ne znam šta je, opet nikako nije. Ovo moglo biti po ovom, pa igra... I kada pamtio, povratio, deca ti se rađala. Nije Međukrake, čujemo, joj, ma ne, s kneževom ženom. Idu dolje onoj džandarskoj kasarni, pa ja ne znam.